Amukira ngeithi ciakwa mwiroreri wa ceceni ya Inooro TV haria hothe uratwamukira uri thiini wa bururi wa Kenya, mabũrũri maria marigicĩirie ona nja wa itoka cia mabũrũri maria mataringi ani cihanda thaa 10 riria tukunyitanira ngoro ngikumenyithia maria marahanika rungu rwa matemo ma Inooro. Ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi, na tukiambiriria ni ati kanjo ya kurwirira ihoto cia muingi guku bururi-ini KNCHR nirekereirie riboti yao ya o mwaka na kuria maugite commission ya ABC ndinatabania ithurano ciri na waragania makiria gicigo-ini kia obunge kia mbere ya rugongo. Hari riboti iria marekereirie maugite ni maimirwo mweke wa kunyabara ithurano cia mbere North, na uguo matingiuga ithurano ici ciari na ma kana na waragania. Oho ni mokireire kuongerereka kwa ateti kuhuthira anake guthararia thayo hindi ya ithurano icio, makiuga undu uyu ni ugwati thiini wa ithurano iria ciukite. Ithwe commission ni turagiririo gutonya ituo ciganona, for example Mbere North kuria Ciakago na kundu kungi turagirio gutonya. Turarigwa atiriri ni undu ithwe ni tuhetwo watho ni katiba ya gutonya kundu kuuri turagiririo niki, na nikio turoiga ati ithurano icio twina nganja nacio ni undu tutinetekerio na andu angi matinetekerio kuruta wira uria wagiriire. Na tugitikana riboti yo ni ati arigitani rungu rwa kiama kia kuko guku bururi-ini ni marurunganite mucii munene wa Nairobi magithingiriria minister wa ugima wa mwiri Aden Duale gwikira kirore agreement yao ya uiguano. Arigitani aya maugite no Ndeto Duale arahingira ritho ona thengia president wa bururi William Ruto kuheana mwerekera maabitha UHC mandikwo wiragia biu kuma mweri wa kenda mwaka uyu. Riu magikaya kayo kao akinyire minister wa ugima wa mwiri niguo athike. Alikuja akasema tumpatie yale yote alikuwa hayajatekelezwa. Moja ya hiyo tukamweleza CBA yetu ilikuwa imekwama, akasema atatimiza chini ya mwezi mmoja. Miezi 7 hajatimiza. Tumemanage kufinalize kwamba treasury imekubali, SRC wamekubali, lakini kigugumizi imebaki kuwa waziri. Basi sisi tumesema hatuwezi pumzika kama haki yetu haijatimizwa. Mnaniunga mkono? Mnaniunga mkono? Lakini kile ambacho kimetuudhi na kikatuleta hapa leo is that we concluded the negotiation in September of 2025, 3 months ago. The documents are printed, ziko kwa meza ya CS for 3 months. For 3 months. Tunangoja document ambayo imemaliziwa. For 3 good months. Kwa hivyo sisi kama maafisa tabibu, tunasikia hii wizara inatudhararisha. Tunasikia discriminated, and that they do not recognize and appreciate the work that we do. And that is why we have come here today, so that we can tell Waziri we are here. Na tukithina mbere ni ati ruhonge rwa gutithingatiria umenyereri barabara-ini niruo NTSA nirurugamitie matereba 62 aukui wa ngari cia muingi kuma sako 6 iria iri gato guku bururi-ini. NTSA irugamitie marua ma matereba aya na gwatha macoke kirathi thutha wa gukurana matiekinyanirie ikiro cia ukui wa muingi thutha wa guthurimwo. Sako ya bathi ya Tahmid iri na matereba 23 aria akanjeirwo marua. Sako ya Latema iri na matereba 13, Meru Nissan Sako iri na matereba 10, Molo Line Prestige yathitwo gucokia matereba 6 kirathi. MT Trans Sako iri na matereba 7 na bathi cia Enabled gwathwo icokie matereba 3 kirathi. Hindi iyo NTSA ni yathite urugamiriri wa Sako ici 6 guthomithia matereba mao mothe ciegie umenyereri barabara-ini.
Na tugitigana na icio ni ati commission ya wandikani wa arutani guku bururi-ini TSC ni tarĩirie ati thama ya arutani kuma kuri insurance ya Minet nginyagia mubango-ini wa SHA mutaratara uhanikite hatari ihingica o ciothe, na riu arutani ni mararigitwo thibitari-ini itanyihiire 9,000 iria ihitukitio kurigita na SHA. Muikariri giti wa commission ino Jamlek Muturi aricera-ini riake thibitari-ini ya Consolata Nkubu atariirie ati nima arutani nima araheo urigitani wa gikiro kia iguru uria kwagirire. Ona kuri uguo commission ino ni ikitie ritana arutani metikirio gwetha motungata ma ugima wa mwiri thibitari-ini cia gikiro kia iguru ta uria marahotithagio ni insurance na hau kabere. One thing is that the transition was very smooth. Very, very smooth indeed. Because the data for our teachers, we gave them to SHA. Then the data of the patient who were in the hospital as per 30th of November, we gave them to SHA. So there was no hiccup at all in terms of transition. In terms of medical care, it appears the hospitals are becoming more receptive, and we want to thank the hospitals for that, and also the teachers. So in reality, teachers did not lose any benefit. If anything, there are more benefits than they were getting before. The empaneled hospitals by SHA, they are over 9,000. So they are in the farthest part of this country and as close as possible to the patients. In case some specialized treatments cannot be provided for in a certain area, then there is evacuation. And I want to reassure the unions, I want to reassure the teachers that this cover is taking care of all the teachers and their dependents. Regardless of the number, where the number is more than what the cover has, then you just hand additional money, and then all the family members are put in. But it is taking care of the first beneficiary, who is the teacher, then 5 children and the wife. In case you have more than one wife, then you want additional shillings, few coins, then even if there are 4 or 5, they are also taken care of. More than 10 teachers who are seeking medical services, and their response is good. The teachers have heard the challenges. They have told him there are some medical or other drugs which are very expensive and not been taken care of by SHA, and he has promised to handle all those things. So we appreciate. Na tukitigana na icio cia arutani ni ati aikari a Buxton guku ni kaunti ya Mombatha ni matetetie commission ya kuhurana na ungumania EACC makiuga ruhonge ruru rutikoretwo rukwirwirira ihoto ciao kuma riria mahamurithirio nyumba-ini ciao. Aikari a mahamurithitio nyumba-ini ciao mwena wa Buxton niguo kuheka mweke waki wa nyumba cia thogora wa thi kuria mathiete na mbere na kuga agreement yao yari thutha wa nyumba ici kurika nio makaheo mweke wa mbere undu uria maroiga nduri wahinga. Maroiga thengia ya kwandikira EACC gutire ikinya ona rimwe ritacukitio. For years, the Buxton story has been framed as a successful project in the affordable housing program, and behind that narrative is a painful truth that many would prefer to forget. Families were evicted, and a public asset was transferred under circumstances that remain hidden from the people who owned it. Navunja nyumba, vyombo vikiwa ndani ya nyumba. Tukaahidiwa kwa maandiko kuwa baada ya miezi 12 tutarudi. Wakatupatia 240,000. Sasa hivi hiyo 240,000 wao wanatangaza kuwa wametulipa. Lakini mkataba ni kuwa walitupatia ili tukakodishe nyumba karibu na hapa kwa 20,000 kwa mwezi. Lakini sasa mimi nataka uliza hii serikali, kwa nini nyinyi Bwana Ruto nakuambia, kwa nini mnapoteza public funds zetu na economy funds zetu for sudden meetings, unnecessary meetings, and you don't implement anything in this country? Munakaa mkidanganya wananchi. Kesho kutwa kura zitasimama, you will come up to my house, even if I'm living in a mad house, you will want my vote. But once you are elected, you don't know the low income people. You only look for your family matters. You benefit yourselves. All the political people, I'm telling them, because they are not fighting for us.
Atagetiga na ripoti oni ati aikari amwe kuma Diani county-ini ya Kware ni marakanya makiuga migunda yao igwatirwo ni itanga makienda thirikari ikinyanirie kiraniro ya kumateithia kumicokia. Marauga marenda kuhuthira migunda yao gukinyaniria tafarira cia kuguna muingi makihinyiriria gukinyirwo kwa mucoro wa mugunda wa Diani complex ore marauga title cia guo ciaheanirwo na njira ya Google. Marenda maafitha amwe a thirikari mathuthurio makimeko wa makoretwo makiria jama na itanga kuiya migunda na makaruta title mugaru na watho. Na ningeomba serikali kuingilie kati kwa huu mzozo wa ardhi ambao unatutahabisha milele na milele. Tena sana sana hii Kwale yetu, hii kosti yetu, sisi hatuna amani. Hatuwezi kubali tuwe maskwota ndani ya ardhi zetu, na tuko na miradi mingi ambayo tunataka kufanya hapa. Kwa hiyo tumechukua hii ardhi na zile ambazo zitakuwa ziko wazi tutazichukua ili tujidevelop, kwa sababu bila ardhi uwezi kufanya chochote, uwezi kufanya mradi wowote. Ati mtu atatoka huko aje aseme mimi nataka nitafutwe shamba yangu. Hiyo shamba ni yako kweli? Utafutwe nani? Na survey? Huwa shamba ni yako katafutiwa na survey? Huo ni unyang'anyi, tulinyang'anywa vya kutosha. Kwa hivyo tunaomba Bwana President William Ruto, tuko pamoja na wewe. Hebu tuone wananchi wako hapa Digoland kwa nini tunanyanyaswa sana. Na hatutaondoka. Hata kukija kiyama hatuondoki. Tuko hapa. Tutazikwa hapa. Natugithie na berani ati ruhonge rwa kuramata mai bururi-ini wa Arma ni rwathitwo ni thirikari ya kaunti ya Nyeri rungu rwa gavana Mutahi Kahiga kuhingura tafarira cia mai iria ciothe rurahingite mwena wa Kieni ari ni hamwe na tafarira ya Mutito irathukangitio itahiro-ini iria mai. Akiaria na andiki a mohoro thutha wa kugia na giikaro na Warma arugamiria tafarira cia mai kuma Kieni undu umwe na commissioner augite ni maiguanire angikorwo Walma niri hingaga mai no nginyagia ikamenyithia wabici yake undu umwe na county commissioner niguo kugie na utheri wira-ini. Thutha wa tafarira cia mai makiria maithatu kuma Kieni kuhingwo ni ruhonge rwa kuramata mai bururi-ini wa Arma kiumia kihituku, gavana wa Nyeri Mwalimu Mutahi Kahiga ni athite Warma kuhingura mai macio ari ni hamwe na Mutito iria thukangirio itahiro ria mai. Ameni ma mai maria mothe disconnected ni undu wa kwaga kuriha maikare thi na WRA na kamiti ciao mathondeke repayment plan tukuriha atia. Bururi ogitire mundu tari thire ginya thirikari ino ya bururi uyu na thire, na koguo ni turoiga ona cio water companies itigitage tuike tari kuraga na cioraga na tondu wa thire. Hamwe na uguo Kahiga akiuria atongoria gwithema kurehe uteti mai-ini kuna nio matumurite ngahi ici ciothe, akira Warma kwandikagira wabici yake na county commissioner mbere ya kuhinga mai ona thengia wa gukorwo mari na mathire. Ti otige kuingirio ndeto-ini cia mai na mundu urenda giti kia mai athiaga ho giti kwa mai no angikorwo we wira uria we naguo ni wa gutuika mubunge ruta wira wa ubunge tiga guthie kwa insight andu na tutie kuingiria uteti thiini wa mai. Nake John Kinyanjui kuma ruhonge rwa Warma akiuga tafarira cia mai cia Kieni iri na thire wa ciringi makiria ma 80 na iria mabatie kuriha na ihenya niguo matikarengerwo mai. Nduhindi iria andu maaga kuriha ni hakoragwo hena thina. Tugiuka specifically Kieni mena deni ya kindu over 80 million matarihite. Mwena-ini wake county commissioner wa Nyeri Josephat Biwott akiuga uthuthuria ni wambiririe niguo kuona aria marathukangirie itahiro ria mai ria tafarira ya Mutito Kamiruri moero makinya mahiu ma kiwatho. One of my officers amechukua hiyo issue. We are going to treat it as serious offense because that is vandalism we don't entertain, and even that is economic sabotage. Tutahandle vizuri sana. We are following it very closely. Muikariri giti wa tafarira ya mai thiini wa Kieni Joseph Kagiri akiuga matire na thire ona uriku guku akiuga itua ria gavana ria gucokia mai ni kiguni kuri muingi wa Kieni. We yumiria mwega muno ni ati gutire mai marirengagwo ma all the projects iria iri Kieni
andu matagereire thini wa ofisi ya governor nigetha gukagia na uiguano ati aya maregete kuriha ni undu wa itumi ici na ici. Mubunge wa Kieni Njoroge Wainaina akiuga ucogeri wa ngui na ngahiha mai-ini ni kironda kiuru na kingirehe mbara kingiaga kurorwo na njira iria yagirire. Ni njui citu ni itiganite muno na ni ndironaga ta utage ona ti ndironaga gutiagirire na tutingicokia andu mai twatahaga mai 1970 niro ya maitu mathiaga rui na mitungi riu ningi 2025 tutingihota gucokia andu ningi mai na mitungi mathiru we mundu athiaga 7-8 km. Handu-ini Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njita Theuri wa Bogo. Na riboti ya Theuri wa Bogo nĩ ĩratũma Njeri wa Ngotho nake yanjĩire hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gatumo ka mohoro maitũ ma matemo o hwainĩ ũyũ mwega, na akĩmenyithia bamĩrĩ ya Ngotho gĩthĩnji kuma kũrĩa Murang'a makĩrĩ mĩtambo-inĩ wa Inooro TV, na ndirakĩmenya mũkĩrĩngĩ na mohoro mangĩ na njĩra ndaya nĩmegũkorwo magĩgũkinyĩra ciarĩkia kwĩhanda Inooro hwainĩ na Inooro thaa ithatũ. Gĩa na wĩroreri mwega, niĩ njĩtagwo Ikua wa Mboci, ngũtiga ndagũtwara mwena ũrĩa ũngĩ wa studio akũrĩa tũgũkorwo tũgĩcemania na timu ya Mwĩgangaro. Ndirakĩmenya nao nĩ makĩbangĩte wega nĩguo gũtigĩrĩra hwainĩ waku nĩ wagacĩra.